Me minimum John Kumah wife pa minimum ne pa minimum baby ana sole wo waja janse minimum ne pa nim ne pa enim na asofo ni bebre enim na sole ma bebre ni ade eti no eba sa no na nsem bi owa na sese bloggers no eye de eba me nchen ana yale a wo yade nyina efri be September October November eba na ni nyina no because of say Nigel Gaisie Makan say wakoya danfo obusua menkan sa wakoya danfo obusua nti no na wonim abusua ni mu nsem ene church ni mu nsem bebre pa ana maami ene wudi nkomo say mi wura sabe ne ho mfa no woyale ya kan ni mpaibu da obi ni wodi nkomo November sa mi wura ho mfa no da mi wura wonim sade ya wote enti kan ni mpaibu that say December 31st, that could now puppet. At the year prophecy said, Deputy Finance Minister Ebewa. That way no miss of Kumchacha, make us a young commercial. And you totally bad that dash. The man can minim stolen, and the minim from October, November, and the minim say, you near John Kumah yale. No minim, and the minim. Ana Nigel so enim eti sabe every war ba no ne nyina na ye bom pan se ja ne ho beto no nansen nsem bi atwitwa agu ye te poison e kam ye se Ghana ya poison obia na branche ba ko ase menimu aye Ira John Kumah, lawyer John Kumah, young man in his prime. Na ene bi mse poison na ekunu we se we na ekunu Ghana pen obi wu a we se we na ekunu na we na Gaisie ade se wo yankrofo en adamfo e na o share da ka se enkomhye na no na ne yere be ka se enye enkomhye bia na sabe woni mabusua nti no nim se lawyer John Kumah wo yare na me ko tie no ma san ko tie bibia wo tie a wo ye mehyew Pachozi na enim Kumchacha odi nsem nkyeremu nyina ba na pese wo de wohwe na wotie ni din na wowie a ne adi ho komo Ewrade nshira obi bia na ewrade nye obi akese me dia the prophet Kumchacha ma wo se video bi ko viral pa so wo ye nwahyew ai obi se ai we de apa ensem na fe na ebobo ba baby pa beti ni nyina too much age. On share mo bi na subscribe. You be share bi manuasi.